Nabalweli bokhozi FM umshobhi enkani kwaba nenkanikelo obingelelayo igcwamelisha Mthandeni umfana wamanqele lapha ya esigodini sasemjetsheni kwaZulu la ngidabuka khona njani bazalwane siyaphila siyasisondeze sizwe mfethu oba nawe siyazi ukuthi ngathi kubhizi kakhulu impela kumanzi phansi kukhulunywa indaba ye-CD lapha ke uthiwa izophuma ngalo lolu suku futhi okusuku la khona sithi lapha ke eBinga Nation ihlangene lapha ePeople's Park. Yebo wethu yabona njengamanje ayikushuba kakhulu bafana bakithi eThekwini yabo ngisemshanga ngoba ngikhuluma nawe nje ngikubhala khona lapha ngiphulula umkhaba khona lapha emshanga uyabona ngase gateway cha bafowethu ngibukela nje ulwandle bafowethu eThekwini konakele kakhulu namhlanje isikhova sigcwele iTheku ngempela ke namhlanje imathod uma mfowethu ukuthi awukho eThekwini workshop hayi futhi mfowethu hayi kusekude mfowethu ukubona izinto ezenzeka ngoba bafowethu fanele igwema lento ukuthi izinto empizwe ngendaba ufanele mfowethu uthi wabonani namhlanje ngoba ngithi isikhova sigcwele iTheku nje ngizama ukuthi yonke into ngisho umoya ophefumulayo njengamanje eThekwini ngisho kuphefumula igcokama amabutho ami njengenkosi yaMaskandi ahlangane lapha ayadiya kasha kumnqedo lapha ePeople's Park kulindombalaze lonke bese kuthi mina ke njengenkosi ngihlele shop lapha ngizobe ngikhona njengamanje mfowethu kade ngibona izithombe lapha abantu badebe izithombe lapha bakhombisa ama-tourist futhi ukuthi nangamagugu esinawo la kwaZulu Natal izithombe zegcwamelisha lapha eyideshwa futhi laba badebayo abadwebi kuyaqala nje manje ngaphithizwe workshop sondelani khona bafowethu noma kanjani kusukela ngo2 liyaqala zamazama iTheku umoya uyashintsha yonke into ezobikhona eThekwini kuzobe kumhlophe kubomvu ku red and white kodwa umunye uyibuza la Mthandeni ukuthi usuku olukhulu nosuku okuyilona mesikhuluma ngamabhinqa ebelikhulunywa ngalo usuku lomhla ka4 o namhlanje lapho nazobe kuhlangene kushawa ingoma wena wasuthi lolu suku lazokhipha khona iCD yakho okumanje sesibonile nami sikhona esandleni sengiyibonile inhle lapha ngibona bebona SK so uzofuna ukubuza ukuthi angabe kwenzeka kanjani kuhlangane mhlambe belingebe khona lelunye usuku. Ake ngikhuluma iqiniso nje mfowethu kunengoma kwaZulu lonke lapha ehlelwe oyabo futhi lapha obhuti umcineka noma pholoba nalo lonke nje ithimba elikhona lapha leli eliphithiwe lapha eThekwini yabo so ke ngicabanga ukuthi umcimbi oxhasiwe lo oxhaswe uhulumeni wethu sisonke exhasa futhi amabhinqa ewonke yabo ngithathe ukuthi ke ifu bebheka isimo babonile ukuthi hayi ngeke umshobhi enkani ngempela ankunzi uvele nesisu lapha nakhipha ingoma uyabona umbona engabibikho sifuna ukumthesta nje ukuthi uwubondo uqine kangakanani ngoba mfowethu ubonda ngeke uyamele ngalo ungakazi ulenze uqine kangakanani namhlanje ke mfowethu ngikhetha ukuthi ngingaphazamisi lutho ngingafaki complaint ngingamoshi lutho futhi kodwa namhlanje nenza isiqiniseko sokuthi wonke umuntu obuyele ekhaya ufumbethe igcokama nobuqhawe begcokama ngisho emlandweni losuku namhlanje liyobhalwa emlandweni liyobhalwa emabhodini liyobhalwa amatshe kukhoswa amatshe kuthiwa inkosi yoMaskandi igcokamelisha umfana owayemncane owakwazi ukuthi abe uMaskandi amisi ikhanda abe inkunzi ngobuqhawe obunsizwa nokwenza izinto ezinhle nje kuMaskandi igqokisa amabhinqa azobe egqoke ehlobile khona lapha eThekwini iTheku lonke nje wonke umuntu sonke akekho umuntu oyidifa lapha na ukuthi ngabe ukhona ngempela ngabanjwa nqinye njengamanje ngoba iyeza ngophuthini bona ke afethu asivele siyasaphothela sigoqele indaba ngoba usuthi amagama amakhulu manje hayi sophuthini ngifuna ukubheka ukuthi mhlambe kule CD yakho nje mfethu usalitshela abantu ukuthi ngabe izipho ogabe ngazo kuyona le CD mfowethu ugabe nge-CD yonke nje kaMthandeni SK uma nje mfowethu ngiyeza ukuthiwa ukuthi livaliwe igoli thaka emarenkeni amatekisi bafowethu ngiyabonga kakhulu bafethu support nanokuthi nje abantu mfowethu into engiyithanda kubantu abalalela umculo wethu amabhinqa bayalenza mfowethu iqiniso uyabona mfowethu ivuka lemalishaya ingoma bayalivuma noma inkunzi futhi simafafa abakudleli mfowethu amandla yabo nje mfowethu bayasho mfowethu bathi hayi isikhova ngeke sisidlele mfowethu amandla
njengamanje ke isikhova sicula impela ke impela manje futhi ke siphethe impela ke manje ngiyabonga abafowethu nje noma zenu ngiyibona ema-page-ini lapha nalapha ukuthi nje manje kubhizi yonke into nge-SK kodwa ngicela ukuthi osukwini namhlanje niqophe phansi ngicuphe ngisho i-alamu njalo ngo-12 makumgqibelo nithandaze nikhulekele sithi siyabonga uNkulunkulu ukuthi wasiletha lesi isikhova emhlabeni ukuthi sizojabulisa ngale ndlela sizosakhela injabulo ngale ndlela ngoba ithe kulonke namhlanje livaliwe ngenxa kaMthandeni umfo kaManqe. Mthandeni SK isikhova sikazolonke mfethu sabonga kakhulu isikhathi sakhe sakaze UKHOZI FM mfethu ayikhona awuqhubeke umsebenzi omuhle akabanjwa nqunya lawo awuzwe akabanjwa nqunya loyo athela uNkulunkulu athela umsa bakithi akube nomsa nje kube kuhle kuhleke nje madoda kujatshule eThekwini nampothi phela kodwa ke uzojabule kahle mfowethu kufanele ngempela ukuthi injabulo siqale ibe seyinhlizweni zethu ngaphakathi sihlambulule izinto zethu zonke zibe mhlophe zibe bomvu njengombala wegcoka melisha ured and white lona ozobugcwelithe kulonke namhlanje. Konakele mfethu konakele ngathi konke ngihamba ngendlela kuyona yona manje uyathembisa ngebuye emabhidi lapho angilungise futhi lapho awukho umcimbi okhona njengenkosi yamaskandi okhona nje lapha eThekwini engizogcina ngingafikanga kuona kodwa kubalekile njengamanje ngizoqala workshop lapho ngiyakhona wonke umuntu akaphelele workshop kodwa ukho umcimbi engizokufika kuona namhlanje ngizofika njengoNkulunkulu mayifika abafowethu ukuthi ufike uhlanya afike idada afike imvula afike ulwabo afike ngilindele nje noma yini bafowethu noma ngabe yini nje akekho waziwa futhi uNkulunkulu yofika ningalikhoshi lelo hlanya amasebenzi yothi uNkulunkulu ufikile uye lo ebeyingaza lapha sambileke isibusisi siyabonga mfowethu siyabonga kakhulu okay